Ega na ganang bagay keting yato ating kayarian. Kaya mabiyasa kang magpahulaga at magpasalamat kaya hanggang pegkalubda kaya katamo. Malatiya man yan o maragol, mabiyasa tang makontento. Simple mo naman yung biye, nung nangatin, tanggapan mo. Nung ala, nakamanton pa. Uling ega na ganang atin tamo ngeni, milako at mawala, king takdang panahon. Balo mo, Mars Pores, ing peka masayang tao, alwaing taong dakalapil. Nung alwaing taong biyasang makontento, karing baging atin niya. Basta tandanan mo, kahit kulang, makontento ka. Dengalwa pinalalaman, pero pasalamat la pa rin. Nga nung nangatin, tanggapan tang buong buo, maging masaya, at emo kakalingwang pasalamat.